дар китобхонаҳои ҳудуди шаҳри Ҳисор 343 000 асарҳои гуногун мавҷуд аст, ки аз он беш аз 200 000 нусха дар китобхонаи марказӣ нигоҳ дошта мешавад. Шумораи умумии хонандагон бошад 10 000 нафарро ташкил медиҳад. ҳарчанд имрӯзҳо тараққиёти илму техника баланд гардида, тамоми маводҳои лозима, махсусан шеъру тарона ва асарҳои шоирону нависандагонро аз сомонаҳои интернетӣ дастрас намоем ҳам, аммо Саида ҳамеша барои мутолиаи китоб ба китобхонаи марказии шаҳри Ҳисор меояд. گفت سعیده مصرعی خوبی زی اشعارش به تو وصف تو در شعر او با جا برابر می شود. و وقتی که من به کتابخانه مرکزی شهر حصار داخل می شوم و از کتاب های همین تازه نشر ادیبان شهر حصار استفاده میبرم، در حقیقت به من یعنی که همین کتاب ها روح و الهام تازه میبخشند و من باز هم برای کوشش میکنم که از همین کتاب ها بسیارتر استفاده برم و بسیارتر ایجاد کنم، چون که آموختن برای انسان در حقیقت ضرور است و همین محض علم و دانش است که انسان را در حیات یعنی که موفق میگرداند و برای زندگی آباد و آسایشته همه وقت کمک رسان میشود. ба мисли Саида имрӯз дигар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо ва сокинони шаҳри Ҳисор ба ин ҷо омада китобҳои дӯстдоштаи худро мутолиа менамоянд. Акрамзода Нозанин мегӯяд, ки тӯли чанд сол аст, ки бештар ба китобхонӣ майлу рағбати зиёд пайдо кардааст. дар ин ҷо беш аз 100 китобҳои адабӣ, фарҳангию шоирону нависандагон ва олимони донишмандони ҷаҳонро дастрас ва мутолиа менамояд. من طولی 3 سال است که با کتابخانه مرکزی شهر حصار آمده سواد و فهمش خود را مکمل میکنم. ما گفتن هموند که ما جوانان پیرو پیشوای ملت هستیم. در دوره صاحب استقلالی چنین کتابخانه بزرگ و با حشمت با ما جوانان تحفه کردند. дар китобхона 500 нусха китобҳои электронӣ мавҷуд аст. ҳангоми ифтитоҳи китобхона президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон қайд намуда буданд, ки бунёди чунин китобхонаи муосир саривақтӣ буда ва он ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба ҷавонону дӯстдорони китоб дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 3000-солагии Ҳисори шодмон мебошад.